kami asku te walo apa mi fitu pe atong atong tapo kam ko ni sa no magafa 1.3 FM tapo kam mai ko ni pe time ko ni ko mai professor Dr. Susuala Ftani mi university lo au pe me ken pela ke foi hatal ta no i ka venga ko ia toe a ho ta pe me fili o pare mia o tonga Professor mai tau te lava ki fia skoli pe tau fua malo ko tau pe ai o fa iki tau ausia ngai a ko ni pe ko fu mama fo ke kismasi pe ko eta ka venga ki he fia skoli ko to a ta pe me fili o pare mia ai pule anga tonga pe ko tu ya ko malo abito pureiko pe a o kou whamalumalu atu i he kalamalu e whanua lo tūpea moe a kō. Pea kou whakatapu heni ki he kerekere ka kaitupua o Kenpelani me mananga Kenpela o kou whahoha atu me ai a koe matakari nana wala. O kou whakatulo uhe ki he ka aine princess ko la tu fui peka tuka hou ne mai moa ako heni i he api ko riu kawa. Pea pe foki ki e talawhika ulai o tonga ke Australia ni ke tistu i halangingie. Ka maa ai kautau i whanua whare a mata apure kautaki lotu pea moe ka inga e ta ahineen. O kou lerei pe mo Luciane moe whamiri moe tau ngā ue alo au e pureiku pea whamalo atu pe he mau whainga maari e ke hoko ate e taporokala maa i e ahoni. Malo professor pe ko ti ko hange pe ko me na ula ke nai ko ta ne ka venga mata ki mauing abito ke ta no ke foto fa ka pe ki anga o ka venga ko ya to pe ta pata wa sia o filipale mia ai pure anga tonga o tu professor ko o manatu ke ki fo himi ai sasi we siria now pe o pe ai o ku e to ko ka o Filipe ai to ko si tu ka ko ta fes io ko lava tu foki ai ta o Fili fare area pe na ta o stala no pe ki ai pa ta o fa fika i lava le reia pe ko ya o mai ki ta o Fili pare mia pe o te kai fo ke tau ke i ha mea pehe e pureiku. Talu koe li riu e wā whihongo fulu. Pea moe hange whiri pare mia ia koe ha o wau ia oku whetā ake ai kai ke ngata he tāla ngā kai toi alo whakasino ai tau lau moe whakawhekiki i o tau ka inga i tonga momuri, Koia. Na kai foke tau wanga ki ai he koe tau tuu koe ki mua, koe tamatu i pena ne whiri, na kai ke tau kei e tau tolu ha tālanga, moha tau lau, moha longoa, Koe tau whangongo pe ko hai e pare mia hoko a whiri he tamatu i ka koe mea ko whatoka ngā i talu me wāwhi hongo fulu o ha uai. Koe teu whiri pare mia pe ko hange koe ka move te whonua ai ai oku takitaha whai ene ngāhi whakotu whai ene whiri pe aku sai pe ia ku ata pe kakaia ke tau whai tau whakotu ke tau pare mia moe. Pea whai ngahi tālanga, ko whai au he u tālanga ka koe ne kaimi kou aluatu ai koe ki e tau lau mo whamau lau koe me ai au kou o ku tāpuni ki ai lo au ia whamamao au pito me tō koe me he tālanga moe tala noa ki tua. Kai ke? Ka koe tūko he kaimini, o ku te kai whuke o mao au ia. O mai ngāhi ongo ia ka koe ngāhi ongo kai ke whaka ofisiare ke tau teu whiri pare mia. Koe ongo penu whaka ofisiare na e tuku mai koe whaka ofisiare pea mea lo tangi. Pea moe whare are a mahino, koe ahata haua, o sianki ai ohange a kaukanti te iti pea ahata hani mau tau whiri, ai koe monite. Ahata haua e flight ka hau.
tahanima. Patahani mare wa moni te. Aia koe, ka koe tu koe taimini oku asi mai foke ngāhi foko tu ia ka koe ke wilo ia e au pe koe kala mai u toko whā, pe o vare pe kala mai u toko ua ka koe u ongo katoa koe au koe ke uhanga e au o to o whamāto ato, seriously ka koe tuku pe koe hange koe ni koe no toki tuku koe whiawhia no tuku mai koe ni koe ahataha ua whiri hene a whia koe uongongo pe au tau whangongo ki ai pe au tau whangongo he tāpuni mai whalai te o whamahino mai pe ko hai ai kantiteiti pe ku taha pe o ku ua hala ata ke ulawe i au pe o ku tolu he koe hangai a koe tuu o ku ikai pe ke pe aku ikai ke te kai ke utara no au ki tonga po ko hai kau kantiteiti he ko ki sa ia nge pe o ko sa ia nge pe pa ko fia nge pe ke toki tuku hanga tonu mai pe he whare area molo tangi ko hai o kantiteiti Koia. Ai ku no ia pe mau pe kai ke tau tere lo niu mo tere les kai ke kai ka ko toi pe tau a ta ko manatu i pe ta polo kalama mai toi a fia ke fil whare area pa ta mai ki ai pe a kua umaeni ki tau whiri pare mia ka ko lave pe foki o ku kapau tonu e mau o ku hange pe e kantiteiti pe ai sake ato ke ta ai sake ke ka ko ke whapapau ka kai ke toi fuloko ilo pe ko e nengo na tala mai ko whanua ai kantiteiti e tahaia ki mu ai whamatala ai whafonga tonga tapua se misika ko whafanua hua ka meiriku ko pea pehe ki a toke tā Daniela Fusmalohi pea mo toke tā ai sake eke aia koe toko whaia na tuku mai se misika pea o kai ke utoi mawau pe ko hai pe ko toko fia kai min kai ke foki hange ko kulawe te tau toku whapapau ipe tau whapapau ipe i hono tuku mai Koia. Ia, koe mōna pitola. Tau rene a liri wha politikare koe ni wafi ango fulu mo e ngai whiri koe o e whare area mo e whiri o pare mea. Aku hange koe aku toe longo a whai ke he. Pana wa manake au e osi koe whiri whare area e palofesa. Aini koe nei toko si. Te tau ki ino ngā ai e koe toe pe a e whiri o e pare mea koe mea pe e ho e ki whare area pa koe haa nau. No nau roto e pāloti pe koe hai pe ko nei kuna tau mui ai pe ai fonua ai. Te tatau pe tau au ke hau u te pe ke whangau i loi pa ko hai ko a o ku tu kantiteiti koe i he toko wha i he lau koe ni toko wha wai foke lau e taha e anga pe ku sio hako wai hu mai ke ku ki pesi mo ku sio holo pe ngai wai foko tu hake ku toko ua wai foko tu hake toko taha ka ko hono mo ni o i kai ke i lo ia e au pe ko hai ai kau kantiteiti koe ki he te whiri koe ni o e paremia o wai be ku maha maharo ka hange pe ko lau ta e whaka ofisiale koe ke hano whakapapau i ha mea ta Eo, koe mahalo koe mahi no pe ia, koe io, he ko toi asi mai hange o ku toko wā, i ngahi o ngongo te relo niu pe. koia Ka koe mea o ku maari e, koe kamata ai ke utala noa ki mea taha ko whatoka ngai o ku ikai mahino ke te au e pure iko ai whahinga. Ai whainga tūkunga ata mai pehe, o peheni. koia Koe taimi ko o se koe whiriwhare area, pea lava koe kau whafofonga ki loto.
Oku kei tau lau pe e whaahinga ia. O kai ke ui koe tālanga. O kai ke ui koe tālanga. He koe tālanga ia koe whelā foaki. Wheringi aki ki he ngāhi mooni I mea. Kako ui au ia ka ui au koe tau lau. Ka pau e o se whiria e kau whafofo ngā. Pe tau tala noa pe tau tōre ne to tonu ke ua o peheni. Ko e ia ne to tonu ke ua hu ia ki whare area pehemo. Aia koe uia e au e whahinga whamatala pehe koe tau lau he kui kai tala noa pe tālanga e ke mea mooni kua hua e o whare area. Oku kei tala noa pe au ku kovia e pe au ku totonu ke ua e whare area e ia he ku haa moha. Pe ko ne asa koe ngahi mea koe kou pehe. Oku I kai ke uhanga e a mahino I ai tūkunga ata mai pehe. Aia koe mea koe o kou sio ke whahinga tau lau pehe. Oku I kai ke nofo I he mooni I me amo I siu ka aku nofo ia I anga e neongo I peko e ne whehia kia ei. Ka ku osi hua ei na e whiri. Pako uhinga I ku tala noa ke ai pure iku. He toi pehe pe ai whiri pare mia. Koe fo I afo koe o e whahinga tau lau pehe. O kou sio au mālohi au pito. I he ngahi mitia. I ngahi media lahi a tau tautonga pe a whakataha mo e social media. Aia ko uhinga ene pehe. Ka pau te tau whire pare mia he monite ao tahanima. Pe a lava tau pehe ka pau ko ei. E kei whai pe hono tālanga ia ei na e totonu ke ua pare mia. Ka koe taimi koe ko pare mia ei. Koia. Ka koe. Ko tu eu totonu ke whai ngai programa ako make ia he media ke media mo social media he. He whainga tau lau pe. Kai ke. Koe anga pe tau tānoa kai ke tau lau tau tolo purei. E anga ia e whainga tūkunga whakaukau e kakai. Kai ke ko whafoke. Koia. Koe mea mōni o koe whoke ki pēsia bontu a koe ni. O ko te hela ia o ko peku o koe e te ongo I maupe mo te tokai whakaapapai e kakai o kuhu mai ke ki pēsi. O mai o potu mai na whakakaukau. Ka kua heang e te toi hanga ki ta o humai ai me a koe o ko ilo I lele koe ilo pe o kukai ke mōni kai whakotu whakaukau. Eo ko uhinga au ki ai a ena he koe pēsi u pēsi whaka e lo au. Koia. Ko te hau pe o whakamalo pe ko te sa ia hafo I post. Pe ko hafo I whakamatala pe ko hata. Ko ne awhe pe hata haia o kamata ke whakaaluma. Koia. Manuki. Kamata ke ai e fo I lau. O kuri au pito pe ki tua. Aia, koe anga koe mau whakaukau. O kusai ange peke ue wha pōtala noa aia I he pōtala noa tae mahino noa ia. Aia koe mea pea o mau kore koe ke. Pea ku sisi, koe mea no maari e pure. O sisi ke wha tala noa he umea lo au. He koe rea pea kautama mahino ku tono e nau rea. Aia koe kautama koe o mai koe ki manuki koe ki hua mo mea. Sai e hua ka pau oku whakaori pe I kai koha ai koha whaka aluma pe koe lau kata. Koe ne hua pe koe ke lau lihi tua.
e Ia. pe aku Kai pa ko ai be. ko tu re va pe se lo au o ku lele au mi to pe ai o mia mamata la ai pe ka mamata ia ka ko e Ia. ka ku si ai tau lau ia ai ko ko rea pa ko si o atu pe e lo au ia ko o mai ho fo uhinga ko nei kai ha fo uhinga whakalongolongo o te ke ha ko pe he ko ki me an ke ha hu ai whakalumat ke hai whakalumat ke hai ka ko u me ai o ko wakai au ia ko ko palo pare mai ai kai mini hange ko wakai kuen ke tau teu pare mia ko ngahi tala noa ka ku ikai ke whakatoka ngā ia he kaupo tala noa. Ko umea ko ku nau ai o ku nau hanga paha tolo aki ai tae mooni ai tala noa loi ai whakaalu mā ai lau i kovi i ko hange ko ku lawe ko mea ko whakatoka ngā i e ku lere pe he te whiri, o sea te whiri whare area, ku to e lere pe he te whiri pare mia. Ai a ko o mea pe ia ko hanga pe tata no tau ka ku tau o silo pe kai ke lava ia ta ofi a ta kai whafoki a to. He go wai foi taime taha o ku te whakakau. He ko mea ko ilo ia ko taime ko ki e hongo fulu ko kaki te sio o e ku ki pesi wha ku sio pe o sio i foi whakaki tāno e kautanga e ngai tāno whakafo whakakau tangata i koe kau whai ngai o ngai pureanga whai ngā ko nau whai ako lele koe kau take siasi mo e ha whakafo whai te lau ngai uta tala noa ku whai mo tala monu pe mo e ako nake o whai ka aku toi toko lahi pe ai whahinga ia ako ako ki songa fulu mo ta na o si ilo lele utana pen ke ki pesi ko no ko nga o ai no ku mau ki ai ko ko songa fulu ai una o si fikai me ko tai mo ku te mo ai ko mai le ngai u me ko ni tata no ki ai e ko no foi ai ne pongi he na pe na ko te mo na ha ko fa ta puna na fa na fa mo he o pe ke ngo fulu tu ko me ko to ka ko na ho mai ko ka pe mo me ko tu tala no aloi mai ko o se ngo fulu ko nga na pe fo ku me pa ko wa to ai pe ke o se le va no la ku ki tu ka to ki mo ka ko to po pura mo au ia e feinga koe ha mea ke tau whi ofo ni ngai mea ulele ke tau tala noa pa tau wofe ako aki ai e ngai whakakau ku whotu mai ko nā ku nā koe ke liriu e si pinga ia koe taime tā ko hanga koe o tuku ki tua o toi hou mai ia pe ko ino ko ave tuku ke me ke whakatoa i mai ka te au me kau tamakoni e Microsoft. Pe ko hai e whahinga ko huma ke hingoa o ku ikai ke mohoni. Pa ko tō whahinga o ki ai. He ko tui o ku ruahe whahinga o ku hingoa ai o kai ke mohoni. Tukat ka tukai pohosa. Iyo, koe o mea aia he koe. He ko whakatoka ngai au ia mea ko ia. Ai e ko ia ai mea koe a aku. Koia. Aia koe pe aku pehe e mau kaulo au koni o ku moderators mo administrators o ko tala ka nau tolu koe nau mō pai la koe nau ki ofo pehe po uri ka pau nau ofo ake koe taha ki whakamoo yo si o ke mau upesi whakamoo i pesi o efke upesi na mau lao ai pe aske patamatei ka te mohe Pea ka pau te toe a hake aia ko mea fuke nia purei ku tau fie mau ke whai mo whakahu mai e aia ke ne hau e ia whai re o ka te mohe kita e ko silawa fuke e aia ko toe penia ke whakahu pa ku mau ngā ue pehat ke tau website he kuia e ngā whatongia e hange ko e re o koe whai ai u mea pea o ku lava ke ngāwe ake e ai he umea ni iki ke umea kouku tau mohe tau tolkai a e ai ia ai aku pehe a e tamea ka koe tu koe kai mini foku koe ke mau ngāwe ake e ai ke mau pes Facebook
ka koe mea ko tala ka nau tolu. Pa ko pehe pe, ko aha pe aku he po uri ka pa ko ua. Ki i whamoi hake pe ai mo paila, whakasi o sio hifo ki a pe se ua pe tolu. E ko o sio hifo pe ku aha mau lau ai, os patamate i ka te mo. He koe hange ko ho lau. Ko te mate pe koe ke te mohe koe tai mea uhu mai kai ha aia. Ka koe mea maari he koe anga fuku e tau whaka a mupure iku ka kohono mo o ni. O ki ai ni ihia he kai peke nau si ilawa nau tolu o tala noa uhinga mo tālanga uhinga. Koe fo i lerei taha pe ia ke ne whakatupu ha tau lau. Pe koa whaka aluma, pe koa manuki, ki taha, pe koe hange koe tau teu. Koe whakaivo ke tau teu whiripare mea, o ku kehe ai o hake ha ngāhi mo o ni i mea, pea kehe hono o hake ai ngāhi mea o ko ui e au, koe tau, koe lau, koe whakamau lau, koe taaki, Pea ko whatoka ngai, koe u mea mahu inga, pea kulerei pe e tau whaatanoa, tau toki ai, he koe mea ne mau i e tau wheo hi koe he social media. Pea moi ngahi media taki lahi au pite ngahi media tonga ia i ngahi live stream. Pea moi ngahi media pepa koe i koe mahala koe mei koe mei vai ua pe u media ia nau tamua mua nau tolu i he tuusi moi whakapipiki moi tufi holo tae whai ha whakatotolo whakaiki ki he uka veinga kuna uhanga tuku mai, Ka koe palopare malahi ia, pa koe kai ko tonga, pe ka ko whatonga koe palopare malahi, ki mamani i he umitia eni i, pa ko asmai umitia, o koe e mitia, o koe tu whuka Amerika, ka taki pe aruke tatano o ku ai umitia foki au na os mahino pe ta fa aki au na hanga o teke hange ko ta whakau ko ke kere a kamata mai ko kere a os mahino pe ko ne teke anai fe ma fa politikare a kirisi pe ku sai foki umitia pe hange ko Fox ko Fox a Amerika ko mitia ne teke ia Trump pe ku ha orewa umitia ke na teke na tolo a Democratic teke Republic. Kai ke ka koe umea oku tau sio pe ki ai pa tau wako me ai koe kau whakano no pe koe ai koe u media whaifio pe koe Mauri media pe koe te fua whaifio i e kui. Koe media le rei taha pe e ku whatoka ngā i koe media koe a free seti a e na uporo kalama Facebook mo na upolo kalama live stream Aia ko fa ia ai ku si au pito ke te sio ia fa i taha pe fa i ua ai o mea na tuku mai ia fa hinga founga pe ko talanga ko ripoti mai o ngongo pe o ku na fa a pa fa pe ku hanga tonu hau mata o ngongo ro o kai ke nau toi hanga o tānaki hanau toi interpretation po hanau toi whaka uhinga ki ai pea kou whaka ia ai i e fiseti pea hange koe live stream ka a Katarina mo mea pea koe ngahi nusi pepa online he wahao pea koe matangi tonga koe matangi tonga koe lelei tahaya koe i e ku whakatoka ngā i e matangi tō ngā pe a kuongo, nei si ongo ka te aue a pe ki atu a pesi whonua koe nusi pepa le rei taha i a mei mua pe hene kei makasini pe a mai ke hene alu waha o pe a ku te whakaamu ke lai a pe te ta unusi pepa o ku fu u maulalo mo oni ai unusi pepa ko ia Ainia o ku uia heni ko newspaper pe me he hala pure a ngā. Ko ai ka newspaper pe hei tonga, Pe aku tau pe he. Nei tonu pe ke asi pe ai u nonoa ia ko ia pe me he.
social media. Ka kone toi asi mai koe me e tau u media waha ope newspaper o toi whakamamahi ange. Kai ke, o koe media lele media koe na IVPO e na i live stream I e whakamafola mai koe ai media te fua whaifio. O ku kauia media lele koe uhinga ia e pure iku koe o kou polo kalama mo pe mo Sylvester tonga mo uho wawa ulahi. Koia. He kou whiriwhiri nau polo kalama mo polo kalama ko e tuku whanua ma atonga me Amerika. Pe aku mei na tula pe he mo e polo kalama media whaifio ko ia ko e polo kalama lele ia. Ai tuku whanua ma atonga o ku nau whakawhawhange ko e polo kalama ko ai VPO ena pa ku kauia hange ka polo kalama ala kataki Katarina mo mea ai iyo o nau ko kauia polo kalama lelei pe aku ai pe taimi ku nau hanga tuku ai ke fai a nau ngahi hange nau hanga whaka uhinga I ai ongongo o makehepe me ripoti whenga ke ripoti ta whiri manako ai ongongo. Kai ke ka hea ke peke ai mahu inga ki e tau tālanga mo e tau talanoa I e tau teu whiri pare mia kai whafoke atu He ko tui ko taha whake ai mea ko tokanga ke ai e tatalanoa ke anga o e tālanga mo e talanoa whai mai me ngahi mitia. O kua weni ki he hu mai ai kau mitia ni te upe ai mitia ni o ku te ai te amanaki o ku nauhanga o siofi ai komeni ko ni kau follow up ko nau kau follow up ko ak nau tolu he time ko hu mai ai ko ki te ki pesi ku tano pen ke ki pesi ko ai ma aku Kone hu mai ko ia o ku e ma kau follow ai nau fai ko tau ti peti holo ai nau fe popo aki ko nau tole le o nau whakatupu ko e le a fai ke pe mo tanoa hele I mo e fotu tanoa ki he loi o la do tonu foki pa ko os whakatoanga e o whakatoanga ki ko ki mitia e uai ko whatonga ha ma pe o nau hu mai pe Koea mo le kau followa o tuku I mai ke pesi ko e mo tu ko ni o mo na fahinga foto ka venga fai pe au toki ha ule va ne kau popo ko e ha mo ya mo ngai le ko te tau tala no ki ai ka ko me foki e kau fahinga ko ya ka te hu mai ka pesi ko pa te hanga che ka pa o ko meni o ku me pa te hanga ki tamte ya to at least ki tamte ya te ko meni ko ya pe ko ya Ka ko mai pe ha pe ko meni mo me o kai be ki te sio ki ta pa ko me pe I ku ki ai pe tu ko le va se to kai aki mo fa pa pe o tau te sio fi le va mo kai mi fangi mi tia o tau fe to ko ni aki mo me ulunga ta tau pe te au ki ai o ko kau quantity ko ni ki filifare ale I'm sure una ilo ipe ngai ule mi ai ka ke mo ni mo ta tau ke na to ko ni mai ono whakatongi tonu pe ko ha tu ko pa ofes Ia koe ka venga mahu inga au pito eni a eni o ku tatalanoa ki ai pea kuia e tau uwa a mitia retio mo mauli media pe ko ngai newspaper I Murini o ku fie mau ia ke ave na tolu o to ya ko I whakarerei ki e whaiongongo ai ko ku uhinga eni ko ku hinga kanoa he kulahi ai ngahi ongo ia o mai meitonga pe ko ngahi ongo ku hau pe I Murini o ke ma usia e ngahi proklama retio ia ko ni mo ngahi a mitia whaifio ko ni o kunau live stream ke nau hanga e pure iku o sivi ki mu apanau toki hanga wha mafora mai Koia ai me a heni I Ken Pelani na e o mai e ngahi ongongo whikau aku mo lo au me he kaniva
mahala na ke whatonga nei ai tālanga mai i kaniva i mo kaniva mo narison tupo pe mo ki tama na hu mai ke lo au pe o si se tolo hanga ma tolo ai me a ko na e to ke me ki tama ko na hu mai o sia pe o vare pe ma tolo ku hanga narison tupo mo kaniva o tuku mai o mea pe koe ke ui lopo koe o mea fuaia mei fe pe na mau ka matatari atu pe koe uhinga e kānoa koe ka matatari atu pe ke whenga ke whakatonu tonu o kui kai mo oni pe alu koe ai me aia o tau lau mo whamau lau pa mau ma wahe mai mau tolu tuku atu pe ia ai ke nau whaai ngā atu ai aia kai ke toi lava e kaniva aia ke sivi ene u mea kai ke lava e nare soni ke sivi ene mea me ki tamasi a kokona e hu mai ma mau tolu. Pe hanga rewa e porokalama re tio pe taha heni ko porokalama i ken pelani aia na e whakahoko ea e whaata aia e whewhine ko toki lupe to e foki pe mo lavinia nau whaham tuni tau. Hanga nau a whakaata ke o mai e ngā hiongongo ke lo au me kaniva o whamafolain. Te kai ke sivi. Te kai ke sivi pe o kumooni. Aia koe u letio pe heni o ko uhinga ke ai. O kai ke whemauia ke nau toe ako, ke mau hamaama. Pau whetu utake atu ka nau tolu, ko utalanga. O kuhala e uongongo koe na o te mohanga tuku mai. Pena to tonu ke mo ulak fetu tak mai ka te au ke tuku atu mo tafa ake alo au. Pea ikai ke nau whanong mai nau tau pau tuku ai pe au kai ke ute ai au ke mau. Kai ke whe mau ia ke te whaka whe kiki mo i kakai pe e. Whe mau ia ke oanga whainga mahina ma ke he ka nau tolu whakalao mo whakaako. E koe pa kui kai ko ken pelani pe. Kui kai pe koe reti o koe ni e koe retio. Retio ko nina uka mataya e au mo luseane mo mau kulupu. Pia whake ka nau tolu. Kai sio ke hanga e tau whahinga mea ko ia. Ai tae mahino mo ikai ke tauhi wā mo whe whakapap. He kou talaange koe. Koe uongongo koe nau kai ke mo oni. Kai o te mohanga whamafola mai. Ai koe retio pena nau whamafola i he ni koe retio koe na ken pelani. Ai koe na akuhanga e au ka mata. I he tau e taha pe tau tukuat ka nau tolu. Kai ke, koe huinga e ko o hake e tatala noa koe ni, he ku whie mau ke toi a koi, ai kau whai o ngongo, mo whanki i reti o, mo kau mitia. Te whito ka nau tolu, ai ngahi reti o, ku nau whie whamafola i o ngongo, ke nau sivi e nau o ngongo, pe hange koe ngahi mitia, nusi pepa waha pe, ke nau hanga sivi pa nau toki pulusi, hafa ahinga o ngongo pete nau tala noa mai ki pakapau nau tala noa ki hafo i o ngongo. O atu koe fo i o ngongo e kaniva, o atu me fo i o ngongo mo au, whakae ke eke au, kai ke whai e mea koe. Ai a koe anga ia koe mea, ai u whe mau ke whai a ko la hia ke u mea pehe ki he mitia, tuku kehe ai maudi mitia. Ai a koe mea ia o ku usio o ku fie mau lahi ke a koi ho tau kakai. Te whito ka nau tomu nau whe whakarere mitia. Ke whakasi ai lere noa ia mo lere tae mahi no mo e tae sivi. Ko ne fo i puke mai pe fo i mea whamafola. I kai ke ilo pe mo oni pe. Puke mai pe fo i mea whamafola. Ai a hoko re vai a koe hange ia ha whahinga puke o ku tau puke ai. Kai ke tau lava sivi pe oku mooni, koe hauen mei whē, na e hoko ane whē, koe hato u whaka mooni. Koe mea kau maaria e tau sio ke uporokalama e tau u chenola lahi heni e hange koe Four Corners, eh? Koe Four Corners, koe Foreign Affairs. Koe uporokalama u te fia ke te tangutu hifo o sio. He kono mo oni mahino ke a kita na e whae u whakatotolo loloto. O kai koe tuusi cut and paste pe, tuusi me whakapipiki. Hange koe umea kone oku tau sio ai iho tau community. Ka whakafoke atu rei koe. Koe. Ia he koe
Ko mea ko to ki to kanga ki ai he ko kawa he kalanoa ko na ku ke fai. O si o pita ke hu mai ha ki le tio ma mea o ko tai lau ko pau ke ta ke lau e au. Fa lo fo ke na fanga ki e na mea pa lau e au ma po opo streamline ma ha mea po ngo mai mea mea. O ma wa o ki mui pe o toki hanga leva o tuku he kupesi. Wai pe wai pe ngai mea o te whalala o pito ki ai, wai pe ke te toe lau e kita. Kako maho inga pita poin ngoi lau ku ke hanga o whakahoko he koe tau te whito ke whainga sipinga i tai mite te toki o hovare hake kita i loto maari e pe koe konga ki mui. Wa sea ke ngai u mea ia koe ke kai te whi whanongo ki ai. Pe kako tō mui foki. Kako e koe mea maho inga pita ia e mea koe na ku ke lawa kei pa ko whakutui ainu ko rotonga o au pe ke ngai me fa politika le vai tama interview mai tata we po hai media o ke alanga tono e te ulaki lawi e au lawi e fa pau e au pita ngai me ko ia pa to tuki to ta ko tu tata ko to pe mo fangi media ko na lau ko ki me ku pesi ka ko foto mau ngai na o ke fai kai time go ni e ba fesa tu ke ta fe fas ko ni ka ta to ki hoko atu e Favo. Ko mea ko te ki to kanga ki ai he ko kawa he kalanoa ko na ku ke whai. O si o pita ke hu mai ha ki le tio ma mea o ko tai lau ko pau ke lau e au. Wha
take one set ចា C complex ថតជាមួយ form ណា form នេះខ្ញុំនិយាយជូនតែអត់គិតថ្លៃ form នេះដល់លេyang ai sio ai motu ko ni o wa o pe foki o wa do family o ka to ngai me ko ni o ko fa tala no ai ke ngai me ko ku ai nu tala no ke ai o no o fo mama o pito me ngai me ko ni pe ko me tau atai na be to ta ko ya ko ha ne fo ka ke ngai fili fo fa ki ko fo ke tu ko to ko family ke te po te ko me ne mi mo me ko fa hinga area ko ma fe alu akia e ka wala ko ya ke ke te me ko pe ko ha me ko ikai ta u te mo malo ne ta ya vite ne mo malo no fatongia ka ko shof be wa ta mi ta ko ngo ke wa ngai tala no o ke mo ni pe ko ke lo be ko wa pe ko who to only force myself to do it as a family member. Of course I have to. Pero ka ko me ko ke pe o ira wa fa nga una pe o stala mai pe Filipare mi amo. No, we don't. And we don't do that. Pero ko me ia ko fi ai pe ko fo malala ta fa ko ya o ma fu fa pa mo tokai. Sia te mau pe ia tau pe manga o to ngai lai fale pa ngai ko ngai me pange fala pe ki me tau ka pule isa la to fofunga ia te pange ki fata ha ma pada la tu ku ia mai ia fata ma tala no but we are very ma respect of it my position ko ia each one of us ia pe to ki ko o se te ka ta ki tai me ta fo ki ngai te campaign ni mo me e te sio hifo ke ngai le o ta o kai ke mo on o fai ki ai pe ko no ka bu ko pureanga ko ni lolo tonga ka ko me ke professor we should do better ki ta do ko na ma ki ma ne pe ko ako he ko ilo ngo fu a pito ai me a ko me hu ko ai fo tu mai ko ngai fe ui mo tala no ko ai hono whakahele a ki ta fa ki ko ka ko ta ia ki ta fa ki ko pe go ka ko tui o te tau fito ko ni aki ka toa no whakasisi e ngai po palema ko ia pe au pe ke ko hai ku fili ngai la kanga ngai ko fale ale mo me ka te sio hi fo ko to kai support au kai ke mo ngai comment ko pate ka ta ki fo ki tala no mo ia pa kai pate tu usia te ngai comment ko ke mo ni pa to ko ni la hi ke tau alu ke ka hau e ai ngai media en hi fa ki small media ko mo to ko ni o ko futo kanga pilo ke kau ke tau whenga ke tau tala no ha me au kulanga e whonua. Hangai whakakau o ku mooni. Ke tau whea ko aki me ai. He koai e ngai u whakao whoa bito e ngai whakakau e ku omi. Te talatu pia ku kau au bito e mitia e lo au e kulahe me ko tokanga ke ko wako me ai. Ngai o mea o whakahistori, ngai tala whakafonua, ngai mea ko ia ko te toki ako ki te ngai mea lahi ta polo kalama. Ka kutukata koe Professor. Iyo, mahalo bito pureiku. Kataki koe ka veinga mo oni whakenia pia koe ka veinga mahu inga. Pia koutui koe whai whatongia kona o kuke whai hena he media. I o pesi o kui kai ke aha o pesi whakamitia pe ko ha o newspaper ka ko o whai whatongia ko e mitia mo o pesi whakatau taha pe o ke ngawe aki
koe ngahi mea ia koe tau fie mau. Pe hange koe whai whatongia at koe ne tau lo au. He kohono mo ni koe whainga ke whakasi koe lea mahi noia, koe tau lau, koe whakamau lau, koe tau aki ka aki, pea moe kala noa ia. Pea kono mo ni ana hange koe kulawe ane nai, hange ko whakatata koe kala noa ke tau eik pare mia, ke toke tae sa ke, pea hange ko kala noa ke homo whikau aki, oku tau whikau aki ai, pea ko whikau aki ki ai, ka oku tau wha mata ai, oku ikai keu tō kanga au ke mea koe whakaanga, he? Koia. Oku ikai keu tō kanga au ke mea koe tālanga, ka koe mahino koe te lea ke hata mo e te whamatalai ha mea, oku mā opo e te whakauhinga mo e te whakatotolo, pea o mai ngahi mo o ni i mea, oku ikai koe ngahi mea na e tuusi mo whakapipiki, cut and paste mo tufi holo i he vei hala, he? Ka koe palo parema koe ia, oku makatuunga ia e pure iku, suki he ke mea koe ni. Nā ku hanga o ato e ai ngahi pēsi mitia lalahi, pea kawai moe mitia whaifio, mauri mitia, e ni nā ku hanga o ato nau hingoa, pea ku tau whakaamu, ke lahi hangahi mitia pe. Pako ne hao koe ka tau tolu, hangi koe tau pēsi koe ni ai upēsi e lo au, pea moho pēsi. Koe uhinga e tatala noa ke ai he ku tau whai tūkui ngata, oskia verenga, ke whakasi ai tau pehepe whakanāwhala. Ai whakanāwhala ke ne hai kātoa e umea koe. Whakanāwhala e tala noa mo e ongo. Pea ku tau whainga ke sivi, koe lo au hangepe ko whamatala. O kui kai whakahu no ai a maha veve, pa ku lahe kakaia o mai o whakahu, pa ku alu peo, ko ne hau hata tau whakahu maha ne mea. Ma tui whakahu mai ka mauto ki o atu, o pending mai pa te toka alato sio. Ka koe lahi taha ia, o kui kai whakaata, he kui kai ke toe ha pūpū mo ange sikapa no whakahu mai ke whakahu ke upesi. Koe upesi whuke alo au, koe uongongo le lei, tau te fito, koe uongongo meitonga, koe umea whakaako, anga whakafonua, koe umea whakapolitikari le lei, o kui kai ke o mai ha ke ia ai tuu, pia moe patoa ke whai i upesi alo au, o kui kai whakahu maha tahaia me he tuu, o ku tau lau holo moe kakai, pe koe patoa, o ku tu usi au pito e kalasi pe heia, o kui kai pe whakaata, o kai whakaata maha veve moha pūpū mai whakahuke lo au. Aia ko kuhinga e ku tala noa, o ku sevi e mea kotoa pea toki o kei ke hu ke lau e kau me mipa. Sevi whakaau te riki. Pea ku ilonga pe u me eu whakahu mai o si ilo pe koe pūpū pe mange skapa mai mea koe ke toi sivi au tamatei pe. Aia ko u mea whokia ko hinga tata noa he ku ke whai e mea tatau ki ho pēsi mo whai whatongia ko i e mitia oku ilonga pea oku sa ia e ka kaitolai oku sa ia au pito ai a motu ani mo lo au pea oku ngawe ake u mea ke tuku mai pea hange pe ko whai whatongia ko e lo au ko mea tatau i e tau whainga, ke whakasii ai whakanāwhala koe, ai mau mai pe ongo, kai ke te ilo pe koe hā. Koe pehepe koe ongo mai he newspaper pa te hanga pulusi. Pea koe ngahi newspaper wahao pe o whakatu ka make au pito pa koe kusio koe ke ngahi newspaper pe he o kunau hanga whakakonahi ai atamai kakai aki a e nauhanga pulusi noa ia peha mea ke mau peha iha nau paanga mo maawai ha nau kakai. Pea kui eile koe ngahi polokalama reti o ia. Koe ngahi polokalama mitia whaifio pe koe maudi mitia e kakai tonga. Oku tatau, oku tatau. Koe kaue u polokalama lotu lele ia, iono whakahu mai ke upesele. Pea kui ei u polokalama lotu ia.
Koe tamai nai a mohe hake pe o tangutu mai o. Koe tamai te ilo kita koe ne toki a mohe hake pe o hao tangutu mai mo e tohi tapu. Pe ku kai ke ilo pe nai ako tohi tapu i fe pe koe. He koe kau malanga tohi tapu mo e ako naki tohi tapu. Koe ne rea ma peu te si ilo kita tu kunga ko ngā tai ene ilo wha tohi tapu mo ene whakalau maari i ene rea mai. Pe aku whai ai pe mau ai pe e te mahinoa kita pe e whakahu pe i kai. Whai ai pe ta mautoluia. I ngai, o koe e ngai poro kalama whakalotu ia e ka kai mahino. Ka ange koe ni. Koe kātinolo. Koe. Koe ngahi malanga kātinolo koe tui tapu. Ko whai whekau toke tā Havea. A te vita Havea. O koe kautaki lotu. Koe kautaki lotu lelei ko sekeritari lahi au ko arifereti ko ai sekeritari lahi au sirana Ashes wihile la iyo. Iyo ka koe hinga ku tala noa. He kuiai ka kai pau o ku tau fie whanongo pe tau fie tuku te ringa ke ai he ku mahino e nau mo ui. Mahino e ako tohi tapu. Mahino e ako whakaata mai, ke lava ke tawako miai. Pea kuiai rewa e kaka ia i omo malanga whakalotu mai, ako nak whakalotu mai, koe peke tāria e lo au. Hange peia, ko hakau tama na o mai o tala noa mai, na i kai pe whai e nau tolu haako mo whakatotolo ke a whahinga mea. Pea kukau ia he palo parema, he koe uhinga, koe ki koe ke ilo ha umo o ni mea i a whahinga mala e pe. Oku i kai ko ha mea ku whaingo fua. Pau ke whai koe ngā ue lahi ke kawhe hopu puha ke mau ha mo oni o ha fo i tala noa. Koe. Pea koe umea koe ke mahino e ke tau kau whai mi tia lahi i a honi. Oku tupunga koe e purei ku tupunga koe he whaingo fua pe ke te a ke peolo mi e te mo paila le ai hala ata ke wha teu ia whai ha whekumi loloto i ha wha hinga malae. Pea koe mea rewa hoko koe taua mai peo laku mai ai nge skapa mo e mile mila mo e me aki e tau social media. Tau wha amo ange mai ke toe mahino ange ke kakai e mahu inga o mo oni i mea ko nipa koe pe tala no alahi e kau filosefa ki ai koe ahonia koe aho pe o whakavevea koe aho pe o whakavevea i he interneti pea koe kai ke pehe kotoa ka pau te tau alu ke YouTube oku ke mau ai palaku tahahi YouTube pea ke toi mau ai ngahi atamai mo ngahi polokalama whakaofofa me ngahi tui whakalotu. Kau ia he umea kou whaamālolo au ki ai. Koe kau filo se whalahi o ku iai e nau u polokalama me kau mui, pe kau wako e kau filo se whako ia. Koe ngahi lotu motua, koe whamatala ke tuku au e karistiane. Lahi apite ngahi polokalama le rei e YouTube. Toi lahi pe mo e polokalama whakanāwhala. Hange pe koe tau kei, ka koe mea tau whakawheka e ai pure iku. He koe ma uporo kalama lelei ke tau mālolo ke ai neongo e lahi pia moe whakaperepela moe whakapalaku. Koe mea tau whakawheka e ai. Ka koe tau whakaamu, koe tau poro kalama koe ni, koe tata anoa ke te uwhiri pare mia. Ka ko o hake ai o mea ia, ai o mea whakapalaku lahi i he tau sio. Ka mea koe ko whanofo whakaukau ki ai. Pe aku i whe e tau lotu. Pe aku mahino koe lotu ka tau tolu. Koe ku hinga aini. Koe kakai koe nu nau whai ai umea koe nu tatala noa ki ai. Koe kakai lotu. Kai ke hata haia ai e tae lotu. Pe koe tama, pe koe whewhine, tangata mo whewhine ta kau pe. O kune whai e fo ianga paraku he ahoni. Pe hu mai mai tohi tapu a pongpongi o vete mai tohi tapu. Ka mea kong maari e pure iku. He ku mui pe kakai e ki ai. Ai o kui kai ke te ilo pe koe mahino pe ngata anga mahino e kakai. Pe koe hau.
o kui kai ke lava ke te. He tau teu whiri paremia. Ko e wongongo ko o kutuku at me lo au. Pa ko whato ngā hifa mea tatau ho pēsi. Ko e tau whainga peke o atu hanga ai whotu o whakaukau. I kai ke tau ohofi whakasino. I kai ke tau manuki ki hataha. I kai ke tau hanga o taaki hataha. Kai ke tau hanga lau i hataha. Ko e tau tuku atu pe haongo whakafua ki he mea e hoko, pe koe mea na e hoko, pe koe mea oku hoko, pe ko ia pe. Aki ai ngai uhinga whakaako, whakalo au, pe koe mea koe a oku whaia pe mautoru ai, neongo pe oku sa ia i hataha pe i kai, ka koe mea aku pe, koe ngā kai tuku atu. Koe kolo a pe ke tau kau he ka kai, oku fie wahe hangahi lelei, i he waha o pe. He? Ko i ngā kai ke tau lava e tau toro o ai e toko tā kotoa pe ke wahe, i he wahe mo e whakaamu koe o tau whai. Ka oku malawa ke tau tala atu, ai mau mo e whakalirifu, mo e palaku, ai ngāhi mea koe no oku whai e ngāhi media, mo e ngāhi social media. Whafoki atu, Ko te profesa ko te waki whakuene whiri pale mea pe kata kautoe ki whakarea atu. Ia koe anga whakaamu aku ia me ko whehu i whoki na ke o mai na e off na e mute me aia koe ni koutou ke hanga unmute. Na ke tokanga mai whoki ki e te whiri pare mia, he? Pea koe ku lawe atu ki aina ke pehe whoko e toko wha, arifo toko tolu, pe toko ua, pea mahalo pe e ngahi ongo ni i e toko taha. Koe toko taha ia e maporokalama mo uha wawaulahi koe VPO e nā o kou whakaama au ki ai pe na utala noa au ki ai e maporokalama i e wikosi, he? Koe ku whakaamua aku ia ke toko taha pe. Ke malava, heilo pe malava pe ikai ka koe angai u whakaamu i e mahino. Koe uhinga na o mai ai whika taha ni ma ke tau lava whau hapure anga. He? Koe. Nei kei ke o mai pea ke tau toko lahi. Nei o mai ke tau taha fitu he koe taha ni ma te ne lava whau hapure anga. Ka koe whakamea pango ia,
He kui kai mahino e ka tau tolu kau whawhonga ka kai e uhinga na hiki ai ki e tāwhitu, ki tau lava whao hapure anga. Ka koe whakamea pangau ia, koe whakamea pangau ia, koe ke mahino ka tau tolu, pau tikai ke tau lava e tau tolu. Kana e uhinga e ku tala noa mo e ku whaka amu, ke tau lava, ke ofa mai ke tau lava o whao. Hapure anga me kau whawhonga ka kai pia pare mia me ka kai. Pea koe kuhinga ka noa ke ai he na e o silava whai i e ta uni he pure anga lolo tō ngā. I e whewholofolai aki mo e ne a whio, pe nā tau sio ki hono o la le re. O koe ke upe he au ia, o kui kai whiunga ka he hoi ki no pere. Ka ka mea o ka wako me ai, ki e fo i kapineti pe ka whawhonga ka kai, mata hange o ku ka tuku ke he tamasipiri nis ka launi, mata hange o ku matangia ngai e nau whai whatongia pe na e ola lele e na e wholofola mai ne a whio ko ngā lahi e ne tō wholofola e tāpunin koe fuafua hoko e ne mea koe ni me ngahi lele na ne tala noa ki ai. Aia pa ko kutuia kuia na e uhinga pehea e tu i ke lava e kakai of kadak. Ke lava e kakai. Sai pe ai bege mau ko pa. Lava e kakai o fa wanau pure anga. Nai ai no pere taha mo mata pure e no pere na ne whahama ka te au e mai tonga. Koe na e whai e whakataha a king tupo nima mo hoi ki no pere i e wafe hongo fulu. Koe. Nai ne tō whakataha pea ki nau tolu, pa ne tō whaka nau tolu. O ku mahu inga ke tuku ke kakai ke nau whakalere ai wharearea mo e kapneti. Te whito ke kapneti, pia lahi ke nau tokanga nau tō ke langa au nau ngai tofi amo nau kakai. Koe. Pia koe uhinga ia e ku lawe i langi mama o e tā mā ke ne tari e fo i hiki ke whika tānima. Pea koe uhinga ia e ku tala noa. He ku o mai e ongo tu i e ua koe ni. Toi ki tuku mai e tu pou ono i e ne pou ke whakakaukau ke oa e whakakau ha au eki no pere. O tau mātare vai ai fo i e pok fo koia. Pea o kou tuia ko e pok fo ia ke tau alu ki ai. Koe he ku pehe fo ke tala noa. Koe whare area koe whare oi hau eiki. Sai. Tau aia ke moonia. Whai whatongia pia pure i pia whakarere pe e hau eiki e whare area. He kua o stala mai, koe whare area, koe whare o hau eiki. Kai whewhe kapneti. O kua o stala mai koe kapneti ia a ene afio. O koe ke tala mai ia koe whare area a ene afio. O tala mai koe whare area a hau eiki no pere. Pe koe hoi ki no pere mo hoi kaka, mo kakai. Ka whakarea koe whare o hoi eiki. Koe kapneti u whakarea koe kapneti a ene a whio. Koe. Aia, tu ke whakataha toko ni, koe whakataha toko ni a ene a whio. Ka koe tau hau koe mei mo ana e pehe. Kapineti mo whakataha toko ni a ene a whio, neongo. O kui ai pia mo eiki pare mia e kapneti. Sai tau hau koe ke aho ni, kapineti a ene a whio. Sai, kuia e ik pare mia mo ene kau minista. Ka aku peheni ai tala noa. Ka pau koe kapineti a ene a whio. Tako ene a whio pe, o kune whai ai whiri uri waki o i kapineti. O whakatatau ki hono mawhai prerogative power, pe koe mawhai whakarewereva. Aia, e ka pau te tau pehe. Kau aia kapineti, koe kapineti ene a whio. He koe hae whakatutu ai ongo tu i e ua koe ni. Ke malawa ke whakarere e kau whafofonga ka kai e kapineti. Koe anga ia ai nalangi mamao, he koe ha. Koe kapineti a ene a whio. Nei ai langi mamao pehe a tupo nima. Peko tupo ono ne toi kau pe ono whakatutu ke oa e kau hau eiki i e kapineti.
Pea koe oku poini ki ai, oku malawa ke tau whakarere e tau tolu e kabineti, whakarere he o e ki mo nau sea, pare mia tau tolu mo kau minista he kua osi tuku mai, he konistu tone mo e lao, fina ngalo ke ai a ene a fio, ai a fifio ene ua, Pe te tau ma, o kai ke pe hea o kovi ho i ki no pere, pe o kai ke nau fe unga ki e kabineti. Kau whae ua pe koe foi mea fo e historia mamani, ke aroha ke kau whafufonga kakai o kabineti, kai toka ngai e hoi ki wharearea e wharearea. Pe nau whai hono whakapot tatau mo e hama. Kai ke, koe anga pe ia e ku muno muna ia ako e pureiko pe koe ke no moni na koe ke tau ila tau ropa, koe ke ila au ia, pe he tau whiripare mia koe ni. He ku, so ke fo imagino koe ni. Toko hiva ho e ki no pere, tau toko taha fitu. Oku te kai, oku te eki ke tau lava ke tau pure i ai whiri pare mia. Ka koe hae uhinga. Koe uhinga koe tau tono no whakavesta polo pe ke tau mau e toko taha fitu. Pe, koe tau mau e toko taha nima. He koe tau mau pe toko taha nima pa toko taha whao tau lava o whao e kabineti. O koe kai whe mau ke tau mau e toko taha fitu. Koe taha wha, taha nima e toi lelei ange tau lava. Koe hae uhinga koe ke tau lava ai o mau e toko taha nima. Pe koe toko tāwha. Neongo o kui ai ai wha i ua koe ni e kakai. Ka koe tō no whakawesta polo ia ka te au i he kusio ki he kai ke tau mahi noi. Koe mea kai eni kua teu mai i ho tau ao. Ke tau kabineti, ke tau pure e kabineti, ke tau pare mia pe tau tōu. Sea wharearea o ki no pere whaka pot tatau e nau tōu. Ka kui kai ki tau lawa tau tolu o sio atu ki ai. Hange koe paloveapi koe ai kau siaina. Koe fo i pulu kou la, o ku teka mai pe fo i pulu kou la, i ho vee va e tu o tahape. Koe. Tu o tahape. Pe ka pau he kai ke lava o puke. Pe e teka mai pe a golden ball, once in your lifetime, e roll down hifa ho vee va e o alu, e ka pai ka ke hanga puke, Koe. Pe koe toko taha nima koe na e whakaata e tupo nima, koe fo i pulu kou laia. O ku teka mai a i ho tau va e, koe tau whiri pare mia e ne fia u te kai ke lava kau whafafonga ka kai ke nau puke. Pe kou tui mahalo koe foi whaka o si en ku alo e foi pulu kou lai ka pai kai ke tau lava puke. Koe hae uhinga, koe whehuia koe kou atu. Koe hae uhinga. Koe hae uhinga. Ke pure i he toko hiva e taha fitu. Oku i kai whakalo sika, oku i kai whakawhika, oku i kai uhinga ia ke pure i eha toko hiva ai taha fitu. Koe taha fitu oku totonu ke ne pure ai toko hiva. Ka pau e matao mo to e saiange e tau whika, te tau tari e foi mo oni koe. Whafoke atu. Koe kutaha e kuanga e whakaukau e whoki lewa ke anga e tau whahinga whakakaukau whakatangata, whakatonga, anga mo ui me whakakaukau whakatonga. O hanga e koe mea koe ni. O tau si me whaki koro. Kaya ia ki motu ia o langa na ki whare nau, ki whare tonga pe turi ki mai koe nau nuanga no whakakoro. O si ke alasi e mea koe whakaanga mo e talanoa, koe ke kau o na ki ingoa na e talanoa whakakoro. Ka oa pe kua haki whamiri kua nau pasi. Pe kua whamiri ulele e ako e whanau. Oa upeia ke whainga si pinga koe ne ki tahine ku talavou i e koro.
Mea wawe au pito a shift a tala noa. Me he tawhaaki koe o. Kapau te tau pehe koe ne alu ki tu a tala noa me tawhaako. O wai alu ke extreme left. Pe alu lewa ki sayange mo sayange ki he right. For example. Ai ne alu koe ke taimi koe ki he left koe ki extremity koe ya. Ko mea ko o tae mahino ka te au. Ai tuai koe ke foki mai e whakakau. Me ta whaki koe ia ke ongo mātua koe na si nofo peo na ki whare. Koe ongo mātua fia. Na ki taftafu mai na ki tikatere mo na ki ha. O ku whainga taa toi move kiai. Pea ku whainga taa lewa e anga e ku si o hange pe koe tau te waki o whiri koe ni e pare mea toko taa fitu. He ku whakawhi wai e ongo parange o mau politiki malipe o mau talano ne mau whitano whakatelefoni pe. No ta maa steria pe. Kia mea tatau pe e whihui koe ni na mau talano kia e toko taa fitu e kai toko hiwai. Tawa e motu e tahau. O ku te ke sio ia pe koe hakoa ai fo i whakakau ko ia ta e mau. He kau wharearea e whonoaha toko taha fitu. Pe toko taha nima, pe toko taha wha ke nau. Lava ke nau hanga whakalele e whonoa pe nau. Fia pa nau tau ataina pa wholahi ato nau iwi whakapoto. Ke mau inasia e whonoa. Moe hou eiki. Pe hange koe vai au ki whai, koe wharearea ai hou eiki, koe nau shea nau tolu ai. Nau whakapalanisi mai pe ai hua te whai toko taha wha pe taha nima. Ka ako ke tala me, ke tau tala noa me wafe hongo furu o au eni ke wafe ua nima eni we are talking about. O teke peke lawa. Pe hange ko kulanga manatu e ku tala noa ke anga whaka tala noa au whai. Gieki api koe i to o he ma ai fia. Ai merino, ai fia fofani, ne onga ki kulo tafu pe ki tika tere pe a moha. O nau mau e nau tolu ai whahinga whakakau koe ku tau whinga ki ai koe ko tau a pe kai ke tō lai whono. Koe hako e mea koe ke mawawa e toko tā fitu, pe toko tā wha, toko tā nima. Ke nau whaia ha mea, ke nau tuu whakatau tau. O mi poto na hela ia pureanga no ave most of them na ave scholarship e pureanga. O vi pe mo mahino na ma e ngai fra hino ka take ngai si. O folahi e. Ko hala ia fo wai ai fonwa. Tu ka ko professor. Eo koe mea mooni au pito ia. Koe fehu i foki au kou. O ko hanga ko o atupa ko na ke to hanga hulu i mai hange ko tala no fata ko na ke fai ki family o ki kai whakatoka ngā ia he kolo mo family ko whakatoka ngā ia Koe pea o ku tawakai ki ai koe mea koe o ku whakawhehu ia pea mo toi mea o toi whakawhehu ia o pehe. Koe hau hinga o la vai o eki no pere o whakataha i nau toko hiva. Koe. Hua noa ka pana nau toko taha ua. Koe. Hua noa ka pana nau toi toko taha fitu. Hei kaipe ke tau toi sio tau tō luia i he kapineti. Monia. Kako e nau toko hiva. Pea tau wako rewa i he anga e tala noa koe ka whai taha. Haki toko si e mālohi ange ia fu launge au la wafe. Koe. Koe mea au veteki ake e tau tā noa koe ni. Koe tau toko taha fitu. Ko tau tolu koe kāinga ki tau tolu o ho iki no pere ko nau tolu. O ku tau kau ki o nau ngai tofi a, pe ko ni iyo e nau kau tau i whonua. Pea ko tau tolu, koe kupu ki tau tolu o nau tolu, koe kāinga.
Pea ku haure vai ai mea ia ki he tala e whonua. Pea mo i tawanga wha whonua. Aia koe ku uhinga. Ko ki tau tolu na tawanga pe tau tolu. Ki ono pure i mo ono tataki mo ono whakahino hino ki tau tolu he o ki no pere. Koia. Tikai ke tawanga tau tolu ke tauhanga tataki mo whakahino hino hataha. Tikai ke tauanga tau tolu ki tau tuu mālohi mo tuu whakataha. Tauanga pe tau tolu ki tuu mālohi mo tuu whakataha e o ki no pere. Uvare pe uka ki whetō kake e o ki no pere, whare are, nau toko hiwa koe nau ki i, koe hange pe koe nau ki i manusi peto e whoki mai pe fusi e whoi a whohanga tonu. Koia. O ku i kai ko ha paro pare mai a ke hoi ki no pere ke nau whai kaha. Koia. Koe palo pare ma ke hoi ki no pere ka pau te nau mo vete vete. Aia koe ku uhinga ke ai koe palo pare ma ka pau te nau mo vete vete. He koe whai ka ha ia koe kakano mo e uho, mo e fuo, mo e rito ia e nau mo ui. Ko tau tolu. Koe palo pare ma ia ka pau te tau whai ka. Koia. He ko tau anga whai o tau tolu koe mo vete vete. Aia koe tau whenga koe ke whai ka ha o ku hoko ia koe fo i palo pare ma. Ka koe ha me uhinga o ku palo pare mai. Koia. Ko hono uhinga he nā tau anga pe tau tolu ia ke hono pure i ki tau tolu mo tataki mo whakahino hino e o iki no pere. Pea neongo o whakalahi ho tau whika. O ku te kai ke lawa li riu a e tau set of mind. Koia. Ko e tau mindset o ku kei nofo pe ia he whakaongo. O ku kei nofo pe ia he kai ke tau lotolahi ke tau taki e whonua. O ku kei nofo pe ia he kai ke tau lotolahi ke tau whakahino hino ai whonua o kawai mo o iki no pere. He koeha, o whakaata he konistu tone mo e lao, o kui kai koe kau hoi ki no pere pe ke nau taki, mo pure i mo whakahino hino ki tau tolu. O ko whakata, talu mea tau whahautu po uluaki ke tau toi lava taki, whakahino hino mo pure i e hoi ki no pere. Ka o kui kai ke tau lava. Koia. O ku te kai ke tau paradigm shift. O kui kai ke shift e tau mindset ke tau alu, ke tau lotolahi mo tau mama, mo oni ke tau lava whakalere whonua mo purei, he ku tau kei whakawhalala pe ke hoi ki no pere. Ko uhinga e ko purei ai tau tol pe e pure pe hoi ki no pere. Ka ku fie mau i he tatala noa ke tu usi ai fo i whakapona ko ia. O ku whea mau ke tu usi he kaulerei pēr ke hoi ki no pere. Ko mea ne whaata e tau whahau ke iai taimi te tau pure, iai taimi te tau taki, iai taimi te tau whakaino hine hoi ki no pere mo e whonua. O ku i kai koa mea pēr anau tolu tupu tupu a pēr tae ngata ka tau whakaongo ongo pe. Ka tau talango fua pe. Ka koe mea au te kai ke liu e foi mindset ko ea mea tau tolu. O ku te kai ke tau loto lai, o ku kai ke koe whakarea paradigm shift, ke tau ngā unu ke te fo i whakakaukau fo o wange. O ku tau ke inofo pe, o sio pe ke hoi ki no pere, ke nau hangau. Whahino hino, i nau hanga whaito o e tau whaingata ia, tau ke sio pe ko nau tolu nau o mai e mawhai pure, tau sio pe ko nau tolu nau o mai kere kere, o tau inasia. I o moone u mea ko ia. Ka kua whaata e ko ni stu tōne moiongo tu i koe ni tupou nima mo tupou ono. Ko mai he tu i, kau tama, mo mai he, mo mai o take kabineti. Koia. Ka koe uhinga o teike ririu e tau set of mind, mindset. Koia. Wholofola mai ango tu i, koe, tō ate hoki no pere, aike mou whakarere pe kabineti. Kone o si pe tau tau tolo kumi mai hoi ki no pere ke nau o mai ke tau whawhaha i ua. Koia. Whawhaha ke atpure iko, O ko ai e rea e motua whakauri e lori ma ofisi mai o si asu e sili ana fuolo ko te whanongolo pe ngai ai lau olo pe mo e whawhi pau pau i aki pe.
Koe whainga maare o koe ke toi hau tu oua. Io, hange koe foi pulu koula, kouden polo koe kau siaina. Koia. Maumoni a pito ia. Ta ko taosi, ko osi whanongo au he ngahi laurea e kakai e whanua. Ke toi whakafoki pia ma whaia ke nea fio ne whiri e ia e kabineti po e Prime Minister. He kui kai ke taharu e tau ono omi mai e ngahi tapu aki na ofeina mai atu I e ua koni na ke lawe ki ai. Ke mo mai to e sabo o pe ngau e aki whakapoto. Ai ngahi ako, mo ngahi ako naki, mo experience ko mo o si mau e ngahi ako anga ko mo whai, to wahi anau tolu ko I muri. Me ngai take kina ku whai atu me ngai take ngai siasi. To o ia ke hoko koe kāpasa. Ka mou taki a ai whatongia e whonua. Tāru e longa a koe me he wafe hongo fulu, o a umaini ki e ahoni, a umaini ki e ngai purianga keke. Ta ko hange ko to e asimai ai ngai to whakakau ia. Puku mai e nautolu. Te whenga mai ka kai e nihi I hange ka ngai u. O whanau ko tonu pe au e ngai u mea lai. Whenga mai e ngai grupo e nihi ka whakafoki pea ke nea fio ke mau e whanua pe ngau e whakata mo hea mai. Professor. Ia koe whamatala koe au mahu inga au pito. Koea. Koe mea ia o kou sio au ia ki ai ki e ikai koe ke tau lava o se ne tau e fia hua noa pe koe Ongo fulu koe e wafe ongo fulu koe tau hau e wafe e ua nima koe tanima Tanima koe mea o kou sio au ia ki ai pe koe ai kai whakarea peheni. Koe mea ko oku hoko. Oku te kai ke ririu tau tolu ia o Ako University. Ia e tau kau toke tā, ia e tau kau maa, ia e tau kau PA. Ka koe foi, hange koe tau tānoa koe ke ea, koe nge esi hina motua, pe koe nge esi hina fo ou ka koe waine motua pe. Koia. Pea, ka pau te tau whenga ke tau hangau, o keri hifo mo, wakiri hifo, hakiri hifo ke tau ilo, pe koe hako ai uhinga o koe ke lava whakatahai ai toko taha fitu. Ta koe kutari koe ki ai koe tono no whakata mai. Koia. Koe tono no whakata mai ke tau sio I e foi pulu koula ko o maien he tui tamatui e ua. Oku te kai ke tau lava li liu a e tau whakakaukau, moianga e tau mindset, kau toi whoki mai ke he poini ko ia. He ka pau na tau lava o li liu, ma o e toke tā, ma e maa, ma o e PA, kei tu o ma o pe ai foi hina waine, hina motua, hina fo o kai waine motua pe kapau te tau ai fui whakarea pe Koia. Fo o e hina ma e toke tā ma e maamo e mau PA koi foi tūkunga whakata mai o ku kei motua pe he kapau na e fo o mo e foi tūkunga mo e waine te tau ilo re vai koi foi pulu ko ula en pe hange ko ho tala noa koi mea ofain ka oku te eki. Pea koe uhinga whokia, ai whahinga whokotu mai koe ke whakawhokia ke tui ke newhiria. Koia. He kui kai ke tau lava e tau tōro whiri. Pea o kui kai kei whiri pehe o eki no pere. Koe whakarea mahi no o pehe.
O ku ke ia whangatuku pe, e hoi ki nau pere e tau whiri paremia. Kei ke uilo ke whoi tuu koe ni o whiri koe ni pe whewhe. Kei ke uilo ki ai. Ka koe mea mahu inga ia. Na e mahalo pe na aku stala noa atu. Na e whakaamo a eiki no pere la sike ko peki a ke whai ange hatohi ki e ene awhio. Whikau aki pia mo e tohi tangi na nauhanga whakahu. Koia. Pia koe tohi tangi koe na nau whakahu i he nau u whaka eke na e whai. Ke whakafoke ma whai ki he tui. Koia. Pia ko mea rewa na e hoko. Na o mai ka te ai tohi tangi pia u talahange. Sai ka hanga whau hatohi ki hene awhio ke mea ki ai ke mo whakatau whoro. Pa te whakatua te whaifonga pure e tolu. Koia. Pongare wa wha e tohi pia ave ki ai. Whatua anu me whaifonga pure e tolu. Pia na te eke ave tohi ia pia pekia a la sike ia. Ai taokete o la sike koe ni. Koia. Pe au toki hanga e au ave tohi ki e igno pere taha. Pe mo e whafofonga a o e kakai e minista e taha i e pure anga lolotonga. I e ta uni. Pano hanga rewa ave ngo tatau ka naua kakato fu i tatau. Pe a na kai ke toi tokanga ui ko ngā whukna tohi whakatau mua ke ave la sike pa koe ke lau. Pa hanga rewa ui a mbao puru se mau toru e pesa e lo au ke lau pe e kakai. O asia i fo i whakakaukau koe e tolu. Ai fo i whakatu e tolu. Paka fo i whakatu e tolu, o kui ai fo i whakatu e taha pe ua. Ko ki whasosien pe asia ke tohi pe kui hene. O kou whakatu atu ai ke whiri e he tu i ai. Maa ka fo i whakatu e taha ke whiri e he tu i ai eik pare mia. Koia. Pea fo i whakatu e taha a osi hono whiri e he whare. O kou hanga pe o tuku he fo i tohi, he fo i whaunga e tolu nau whakatu. Ke whiri kotoa pe he whare ia eik pare mia koe kehe. E iai ai fo eik pare mia e whiri mai e whare. Pea iai ai eik pare mia e whiri atu e tui. Koia. Ai he fo i whaunga e tolu koe ni. Koe taha, whiri mai e whare. Koe taha ia, eik pare mia. Koe taha, whiri atu he tui e eik pare mia. Pea na toki whiri ai eik minista. Koia. Koe taha, koe whiri atu he tui. Koe toi fui taha, koe whiri, koe whasio. Pe ko whee koe mahalo kui whare a whi tatau. Kai ke, ka ko uhinga, o kui ai e fwoi whaunga pure e ua, o ku huu mai ai tui. Koia. Pa ko hangarewa o peheni. Koe fwoi whaunga pure e tolu kotoa, e kei whiri pehe tui ia ai whatahatokoni. Koia. Pea whiri he tui e pare mia, pe koe whiri e whare area, koe whoi whotu e tā, pa koe whotu e tā, koe whiri e tui, ai whoi toko taha ua, ke whiri me iai, e tui ai pare mia, pea moe kau minista mahal, koe whoi whotu e tā, me pe, koe ke umau hene. O kalo e au e whoi whahogale. Kai ke? Koe poini ai pea kei whiri pe tu e whakatako ni. Koe mea tahana ku tānake ngai whaunga pure koe ne tolu nau tatau. Koe whoi mahena e ua kotoa pe o kusea e tu i he whakataha e kapneti. Koia. I he whoi mahena e ua kotoa whoi sea tu o taha pe tu i e tau pehe koe wike valu. O kuhau e tu i o sea i he kapneti pe ko ene afio ai ka sea pe ai pare mia ke iai honau fo i taimi katoa o tu i pe mo e pare mia i kapneti tu o taha he mahina e ua pe mahina e tolu. He ko kuhinga e ko ai ko ia he kairewa ke to iai ai feto ke aki ko na tau ke i.
Koia. Neongo na e os fai e pure angai ko ni ai fo i kapi ki ai pe aku whakawhie maari e peka te au e nau fo i kapi e ua moe lao i ono whenga ke solova fo i paraparema ko ia pa ku whakafofa ka koe angai e ku whakotu atu e au. Ke ua e fu tuku ange he koe fo i whehala ki lahi koe i anga e ku wakai koe tauhanga ko whakamawai wa i koe tu i moe whakatātoko ni mei he kapneti mo ik pare mia o hange kau tau tu usi au pito ko fo i fehala ki ko ka te au na to ton ke tau ange pe ai fo i a va pe ko fo i atai ke i ai hanau fe kau aki mo tu i ai kapneti he Koia. he ko kapneti ai tu i ko hanga ko eksio ko fare area ai ho e ki ko kapneti ai tu i pe na pe he au ya ko tono no lahi ko na fai wa fe ngo fulu he na na pe he na to te na ai pe faka mava he e tu i ka na lere pe ai pare mia me kapneti ka ko fo i tono no ya ko me hanga fa unga tau fa hau ko fa unga tau fa hau na kai ke fo tu mo ensinia ia ke whakamawai wa e tu i mei he whakatato ko ni mo kapneti. Ikai. Koia. Ikai. Te kai ke iai ha fo i mape na e tā i mai ko i whinangalo ia o tau whahau. Ko i fo i tufunga whanua ia ko i ni whoki au whangatuku e tupou nima. Pea o ko i kai ke tau ilo ke whakaiki ke uhinga e tamatu i ko i ni pe ko i mālohi pe e u whokotu o atu kana e mei makatuunga mahalo i e u whokotu atu koe mo u proposalo pe a mo i kau whare i ki ono hao whangatuku o whai foi whakamawai wai. Pea koe whakamawai wai a kou ko uksio au ki ono u parapare makai ke whawhokat pureiku He koe mea pe whoki parofesa ku tau toi tala noa pe he ai, hange koe whakotutu o ku whai. He koe ose e tau e me tau e tahanima hange koe ta whika koe u whai me tau wafe ongo pulu. Hange ku toi whakaututu hange tai mahi no mo e longoa e kakaia i ngai pureanga koe ni ki mui mai koe ia. Taru me wafe ongo pulu. Kana e amanaki whoki e to o mai ai mawhai ki e paremia pe tusia tu e whatahatoko ni e moeha kai lava ke whai a ke whakakaukau ai kakai na e whiri koe me he kakai e whonua. Pea ko tau au tau ene o sen tau tani mai ni mo. Hange ko toi whakautu atu e veta mahino aki e alongoa a i ngai mea keke. Pea tuke ai pureanga ko ni tau toki o mai pena tau he tau eta. Ka toko ni mai ai pureanga ko ni ono whakata mai ha whonga. Te tau lava as people. As people. Ke tau lava whakalele ai kapineti ai ene a fio. I he mooni, i he whai totono, i he melino, i he fia. Ke hoko ke kapineti, ke solova ngai fie mao vivire ka kai whanua. Pea ku te peko tau tau koe, ke te whakotutu mai koe ngai u whakotutu koe ni, pako o silau mai pea ngai whakotutu alu he tawha koe na, pe ai foi taimta tipeiti e ha ko whakafoki ki he nea whio. Ai mawhai koe a hono a poini poko whiri poko hai pare mia mo me. Koe tau tau o pe he pe mo toi tālanga e ngai whakakaukau koe. Ko uhi koe mea koe nai hoko tale o se hua awhi hongo furuhange koe rau e ngai tau nou koe. But at least i heanga e tau whenofo aki whakatonga o hange o whaingata ke tau te whito ke tau nofo e ngai mawhai whakatuutu ni pe asi pe ngai koro te tau merino o a pe ke whakatuuha ko miti oi aue ko hai kutu tahi panga ko hai o paisten ko hai o kumea tatoki si off pe alu pe taimi mo to longa tukat ka ko paiste professor
Io, koe haka, koe, oku whakaawha ho tau ata mai e pureiku Koia. he koe, oku no fofoke hou e iki ia ko nau tolu peu whakapotpot tatau i. Te nau Koia. tuku mai nau tole nau u whakakaukau ke ue i mo whawhangu tau tolu. Tau malere ai pe tau tolu. He? Koia. O koe ke uhinga mai e ufotu whakaukau e ho e ikia ke tau malere. O ku uhinga mai ke ai ke tau whakakaukau. He? Koia. Ke tau whakakaukau loloto ange. Ke tau wawanga loloto ange. Kone tuhui mai pehe ho e ikia pehe. E whakatua te mau whawafonga e ua. Lere tau tolu ai. Ta koe foi ariaki pe ia noa ia pe ia ai no pere vai ko ne ri me pe ana ke siope. Te kai ke tau lava tau tolu o tu umau. He? Koia. Te kai ke tau lava tau tolu o falala ke ki tau tolu. Kai ke tau lava tau tolu o falala ke he tau toke tā. Ke tau lava tau tolu falala ke he tau maa. Kai ke tau lava tau tolu falala ke falala maa tupo nima mo tupo wono ke tau whakalere kabineti. Eh? Koia. Te kai ke mahu inga maari e ke ata mai e tau kau politikare. Koe fo i iwi koe na e o mai. Koe fo i pulu koula koe na e o mai e ongo tu i koe ni. Ke tau hanga o hapo i pei o lunga to ai o ato e tuku ke vilo o alu pe mawahe mea ki tau to. Eh? Koia. Pe aku te kai ke urgency, koe fo i lea whapapalangia ke whakawave oku i kai, oku tau, oku ke ia e tā maia koe ne mea nau whai koe ai ke whakatau hosi, he? Koia. Oku kei tō mui ai whakawesta polo e whakakaukau ia. Koe mea koe ku os mahino na o mai koe e hongo tu i koe ni. Mou toko taha fitu, sai, nā mou tangi ki ai. Nā mou laka whaha, nā mou tutu e kolo ko i ngā ke atu koe whika aina. Pea, talu hono o mai, tau o tau tō ria puke mai ho eki no pere, ai toko hiva. Ai kou to tom ke tau mālohi. Koe whehu i oku pehe. O kui ei koa mahino whakawhika mo whakalo sika he tau kau taki whakapolitikare kau whawafonga ka kaipe i kai. O ku tau toi ai o tangi ke hoi ki no pere ke nau o mai o kei pure i pe tau tolu. Whiema o ke tau hanga vete i whai whakapona ko ia he kaulelei ki e anga whinangalo e ongo tui kaulelei pe ke whonua pe o kos whakalao whakakonistu tone. Pou i mai ongo tui ko ena, whai mo to o ena. Koe here tā kou la ena. Kai ke tau wheto e tau tore hele tā kou la. Ai tau tolo o li ia kai tō mai pefu here tā umea. Kai ke e pureiku. Koe tau kata, ka aku tau toe mamahi pe e tau whakakaukau ke he tau tōno no whakawesta polo. Pea ko, seke tūkunga ata mai, koe whakamore pe kau politiki kai tuku pe ke tau tānoa mahino, ko tau fo i tau tole kai ke lava e toko tā whitua tu whakataha. Koia. Mo os mahino pe, ko hai o ku tau sio ki ai ke paremia, hau koe o heka ki he, whiri ho kau minista, osi, mei he tau toko tā whitu. Pe ka pau kua tō kehe, whei ngai peha toko taha whāpe toko taha nima tukuanga e te kautama ku tō ke nau. O nau tolo pou ke ho e iki, Koia. Ka koe me aia oku mahu inga, koe anga pe foke e ta vai, pea mo whaka amu ke tau loto lahi. Nei ikai koe ho e iki pena nau loto lahi. Tap mo ki nau tolu. Kai koe hatu i pena nau loto lahi. Na tau loto lahi mo ki tau tolu, koe tau tupu mai me o e ki mo e hatu i. Koe huri ki tau tolu nau tolu. Loto lahi nau tolu, loto lahi mo tau tolu. Kako mea u wha pe man meri e.
Koe lava e atu i o whakaata mai ke tauhanga fola loa mo whakaasi atu e tau loto lahi mo e tau ata mai ia. O si koe hono folahi mai ke tau fola loa, pelu pelu mai e tau tolu tau tolo toi toi. He lalo takapau, he? Whafoki atu purei. Ko te parofesa ko tatami ko me hoko a hiwa pe ko maari ngai fotu whakaukau mo tatano ko tawhai ko whakanau a pe foki. He ku tau sio atu ke ngai u te whito i a hono whenga i ko nau tau alo tau kainga ngai ako lelei mo ngai u tui lelei me a whakalotu ngai me a whakasiasi mo hafu a whitoko niaki ke tāna kia. O whau halanga whanonga. Ka ku teki pe ke tau sio ke mea koe whauta. Ai mea koe whakatoki lalo. Ai mea koe whakamore more. Whetokai aki. Kai lava ke veteke. Ai nofo fe sio whaki. Ai nofo ke sio ke mea o maorunga. Moi hafua. Tukatuka Profesa. Whakasio simai ta Pokalama. Alo bito pureiku pe ako whawhetai i he ka au mai ke whao singa e ta Polokalama, pa koutu i ko ta Polokalama whao sen ke ka uni, e ko whao se ati pe u Polokalama e lo au i he wiki ka au ma wiki tua pe ko e tau tāpuni. E tuku ke he pe Polokalama fo ou a aku o ku o si whaiato no tuuaki e pureiku. Koe Polokalama ko ni minite hongo fulu ko e ku tala noa ke ngai kaweinga ke he umalai ke kamata hui ka hau. Pea ko lere pea tu o taha pe tu o ua hui ke kotoa pea lere pea i he a marolo ko ke toi tu o lere ke tau fo ou mo toi foki mai o tau hoko atu. Pea koe tau mua e Polokalama minite pe hongo fulu ko e ko kamata hui ka hau. Ka pau koe kaweinga koe ofa. Koe kaweinga koe ofa koe ku kaweinga ke hui ka hau. Pea mahalo pe koe kaweinga no ua ka pau te Polokalama minite hongo fulu e ua hui ka hau. Koe whakamau totonu pe koe whai totonu. Aia koe ku tala noa koe ofa e hui ka hau. Koe ku omie u whakaukau me he tui whakalotu. Ha tui whakalotu e ua pe tolu. Koe u whakaukau me tui whakaako, mo mahino whakaako, koe mahino whakamolare. Ai e me pehena tula, pa te uhanga o numi mai nau tolu ke nau hao e minite hongo fulu, ko whaitano ai ke ofa. Ka kou whio ato e peheni ke oi me kainga mo mea mai, koe ki Polokalama fo ouia. Ka koe ka Polokalama, ko whamalo at purei ko ki o mai e tain whaingamari e ke ta Polokalama ai, ka o ta vahe pe mo ho eiki mo tau kainga wha tau ange pena e ongo lelea. E hanga i reo tōki tua wha more koe wheinga pe ke fola loa atu pea mo o hake hangai whakahoata atu hangai whakaukau ke lava ke mo mea mai ki ai ke toi mahino ange. Pea o ko ofalai atu ke mutolo mo mea mai pea ko ua whaat ka te koe purei ku pe ke alang toto mo e whamiri tala monu atu i e teu Krismasi tau whau mo ngai aolo tu pea tau toki wakai i he tau who o whalai atu. Malo apito Profesa tokatasa si olaftani malo apito whepopoaki mo tokoni mai tokoni lahi apito ke tau ki Polokalama koe ni. Pea koe hange pe koe Polokalama foko ni koe kamata e wiki kau. Koe mimi koe tāwhasi pe mo whakawhiawhia te waka Krismasi me mi pe he atu ai pe pea o kuhu mai mo ki whini motu e taha. O tānoa pe mo tā whasi i he wiki kahau o whaiwhai atu e mea koe te pe Krismasi. Kai toki tuku i atu ki te koe Profesa whakotuku mai, na ngā mea ai ke ta tōtola lahi pe kamata e ta ufo. Toki wakai a tai mea e ku ke atata ke ta kamata pe mo toki whakapapau. Ha ataki i taimi tō taha e wiki tolu pe koe ha. O whalere ataki Polokalama i e tau kau, ka toki whai kia halau.
Kai tai ko ni fa malo la ya tu malo e to ko mai kita pol kalama pe o e fatawang ke ma mo usiani ka mai ki family ha Christmas yo fia mo ta fo o monu ia o fa tu professor O whātu mālo a pita pureiku ta tatawai. malo